Good afternoon, ma'am. Masih cover ni masih date 6 ko Mars masih date 6 Mars ki cover Hindu cover के analysis हम लोग को हाँ पास di Iran ko Israel Iran war to adugi oina Iran na no oina Israel nung USA da akoigi lana mo hokibagi matangi ko aduga Sri Lanka na moigi hanagi Iranian ship ama lukre dana ko Iranian ship ama lukre ship to gi baming to kai kaweba akoigi INS kya INS kari IR Dena ko sige IRIS Dena harise ko sisu akoigi si siniko si gi crew member sing kan gi bai matang sa kanona Sri Lanka na ko West Asia on fire sisna editorial niko editorial iba Indonesia ni matang ko adagi India condolence communicated as mystery visit embassy akoi India na akoigi Khamenei gi date ke matang na ngasi katang akoigi Khamenei na sigri se kano no mitani ko 28 February dani ko ado ngasi katang nuai da photo iko date 6 ko khara thengballe aduga Sri Lanka Maldives na akoigi war se sum pakthok chawthorok gi matang da nungnang wa phongdok dani ko war se se pakthok chawthore ha bai matang se nuai da phongdok bai tar ko adudune ado akoigi husik tawdoi se kaino hara kanda akoigi yam important oina akoigi India na paikat pa yabase India na paikat pa yaba hai taragadi akoigi India na husik leiba Sri Lanka na phongdok liba Maldives na phongdok liba husik hai phongdok lido haidi akoigi war se akoigi karai da puthore karam region na puthore akoigi Indian Ocean region hai tare ko IOR hai region se sida Indian Ocean region sida puthore ba Sri Lanka Maldives ke leaders in hai se Indian Ocean region da puthore masi se nungrang hai oi sine ko ado masi se na kadai phawa effect to han bia bage or masi se kyam yamna important oi bage hai tare ko adu dugi matang da ni akoina khange madu di kaino na har kan da India ki maritime policy khara lai ko Indian maritime policy hai tare ko akoigi Indiana India's maritime role hai tare ko India's maritime role khara lai like Sagar doctrine se mayam khangi ko Sagar adi kaino security and growth for all in the region ko 2025 tiling khatani sorry 2015 da ko chai tara sure ko ada akoina khange madu di kaino na kanda Sagar akoigi Sagar hai se ya di conceptually akoigi Sagar hai se kaino na kanda security and growth for all in the region have name ko masi se India na linkhat pani magi policy framework sida cooperation adagi economic progress collective security akoigi Maldives ko adagi Sri Lanka leriba Maldives leriba totopa country member malayse sigi adi Indian Ocean region da layse sigi kini ko masi se amuk kitang upgrade tabo aina Maha Sagar aina amamo puthoe Maha Sagar initiative masi sina kai hai no har kana maritime head ko active security and growth of all in the region hai ko masi sina kadok har kanda ngasai gi Sagar dagi expansion tore ni masi 2023 da ring company ko masi sina kara sokhar popor oidine ko
Indian Ocean region ki the lady country में से harmony ओइना लेमिना ना बिद मत मधुगे कनो से को मसीगी कनो से कोई की इंडिया ने इनिशिएट तो बंगा तने इंडिया ना Indian Ocean region the lady country से फजना harmony ओइना ले है ना बिद मत सिंबा doctrine initiative ने बुको ममिंग खतंग खांगा यारे को अदुगा अतोपा अमसु लेडी अखोइगी info ID अखोइगी मेरिट organization अमसु लेडी करम organization हारगदी IFCIOR नको IFCIOR हाइसने कइनो हारगदी अखोइगी information से information fusion center हाबनिको fusion center IOR सिबुति खांगे Indian Ocean region को मसी से अखोइ इंडिया ना हेड तौरगा लेबको अदुना मसीगी कंट्री मसीगी सागर महासागर IFCIOR कहाइबा मयाम सिगी मतुंग इन्ना अखोइ इंडिया ने इनिशिएटिव लबम थोपनेबा करी मताना ngसागी शिप सिंग तौबदो शिप सिंग तौबो मतमदुदा अखोइगी ईरान की शिप सिंग तौबो मतमदुदा अखोइना इनिशिएटिव लबम थोपनेबा दो लौती को अखोइ इंडिया से इंडिया तसेमबगिसु ngसागी शिप हाइबा ngसागी IRIS देना हाइबा शिप माना लुफनगिरिबा शिप से कराइदगी थोकिबना हारगदि अखोइ इंडिया दगी थोकिबनेबा करी यावरगा मेलन हैना अखोइगी अखोइगी कनोमा अखोइगी शिप मैम की एक्सरसाइज अमा लेबको शिप मैम की इंडिया ना लीड तौरगा तौबा कनोगी मेरीटाइम एक्सरसाइज अमा का यावरगा हलकपदनेबको मसिगी USA ना मसिगी ईरान की शिप से लुफनगिरिसेको अदुदुना यामना आइदि kai हाइनी अखोइदा कनो तौए यामना इम्पोर्टेंट ओइबा पोट अमदि ओएबको अखोइ इंडिया ना मसिजि यिंगतब थोइ सिनिबको अदगी USA का इजराइल का की ना कदोगा हार कांदा ईरान दा स्ट्राइक तौरिसे मसिसे इंटरनेशनल लॉ ना याब्रा सिनिबको इंटरनेशनल लॉ ना याब्रा हारगदि इंटरनेशनल लॉ ना यादेको यादबा मतंग सिंदो इंटरनेशनल लॉ सिंदो करम बनो हाबदो माने से खरा पल्लमेबको खरा पनबदो अखोइगी kai हाइनी खरा नैनसेको लाइक मसी से यूनेस्को ना सु कंडेम तौबनिको यूनेस्को ना मसी से यानिंग दो फोनोकना कंडेम तौबनी अद UN की चार्टर खरा लेब UN की आईडी मागी kai हाइनी आई बचेरोल खरा लेबको UN के चार्टर से कदोगा हार कांदा Article 24 के मतुंग इना UN के चार्टर ना हाई से कइनो हार कांदा कोइगी any member UN के member अमना threatening तौबा अदगी force सिजनबा को the territorial integrity the territorial and political independence का हैनबा को अदुगुंबदो यादिबा लोइनमक थिंगियो को लोइनमक थिंगियो आर्टिकल 24 के मतुंगिना UN चार्टर के आर्टिकल 24 के मतुंगिना अदुगा मसिगी एक्सेप्शन होइना एक्सेप्शन दा करी लेगे हार कांदा आर्टिकल 51 दा मा हाइस कइनो ओनली को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ना ऑथराइज तौर को आर्टिकल अदोय तारगदी मसिगी threatening prohibit threatening use force in the sorry article 51 sina kaino harakanda self defense ado USA na tawise moigi Iran के around the self defense के दमकता मोइना आइसे Iran के around the मोigi military base में हम साबदो मधुगी self defense की खतंगी खलगा ईरान दे अटैक तौबने न बदि मोइना सेंगतो एब आर्टिकल 51 सिन रगने मोइना सेंगतो इसे अदु yes को आर्टिकल 51 सिन रगने को मोइना ईरान वार तौबदे चुमेना हाइसे को अदु मसी से ला ले हाइदि आर्टिकल हाइदि self defense हाइसे कइनो ईरान की मनाक्ता ईरान की self defense ने काइरिसे नत्रा अदुदुनिको
adagi atopa amassu lei like akoigi Caroline test hainako Caroline test masisina customary international law niko ko customary international law ni ko masise karam kanda 1837 ta koigi 1837 ki matungdagi tholakhiba kanoni ko masise kadoge hair kanda Caroline test haise kaino hair kanda preemptive strike haise ko koigi mi amada strike tawba haise mi amada lan tawsanba haide preemptive ko preemptive strike hai tare akoigi mi amada lan tawba natraga mi amada laman khumba haise haidi mi amada akoina lan tawba haise akoi sang ngak thok chanabagi di kanodani ko isang ngak thok chage hai taragadi akoigi mi duna atopa enemy duna hai tare ko enemy duna yamna thuna instant oina natra haragana overwhelming oina ko overwhelming oina natraga no choice hai tare choice amta ko no deliberation adi wari sanabagi masi anitima khangaga akoina adom adi international law se pa yam thina break adi thugai re habadama akoina su khangadine ko adagi humanitarian law ki sulai ba adi sina human rights ki ni ko human rights ki law sulai like koi human rights ki law da ko international i IHL na lay ko international humanitarian law haina ko aduga Geneva Convention sisina human rights kinu ko everyone khulimakta wa khulimakta masigi makhada laktoni ado Geneva Convention se 1949 da tawbane masisina kadoga hara kanda masisina koigi court of koigi school college kumbada kadoga hara kanda school tamba natraga school da strike tawdaba haibagi matangdani haibadi Geneva Convention sina hairse kaino hara kanda for strike ko for court puthoe mana for court puthoe kari koigi ngasai Iran gi ngasai gi kanoda Iran gi mafam amada karino mafam dadi kawre USA na bomb thada matamda angang almost 150 mu hena sina angang nupi masa 150 mo ko adu siba matamda international humanitarian law Geneva Convention se panbi yai ba ko Geneva Convention ke matung ina strike at school je kadawga hara kanda koigi ko four core principle lay ko four core principle the distinction proportionality precaution military necessity school college ko mathugai ga haragadi masi singje tawgadam ne ko ko kaidi lan theinare ba mi singduna kadog harakanda civilian gi natraga civilian object sing distinction fazana tawgadam ne habidi khaido kadam ne ba message de take tawbaya de to ko proportionality like akoi gi military gi khutukulai season ba matamda akoi gi kadog harakanda school college season na roidam ne school college khulai hoine season na roidam ne ko precaution adi shock tana bo na gadam ne school college military necessity ko adi la tawge haraga so koigi ka ni so an ga haraga so khwai last option oina thamgadam ni sine ko man haning is military objective ta oiraga di khwai last oina thamgadam ni
ko adugumba haidi international humanitarian law and Geneva Convention gi law myam so lady or atopa koigi Rome statute kind of lady Rome statute haisina kaino haragadi Rome statute ko statute Rome statute sina war crime gini ko sina war crime gini war crime akoina khangduisi kaino phaduisi kaino haragadi mai phang haidi mai gi chawrakpa ma haidi ko mai gi si international humanitarian law sina kaino Geneva Convention sina kaino Rome statute sina kaino ka habse si ayeng hangakpasu ayo ko phatlauna hangjalagadi edudo ka apet khangchalaga sakro ko like UN ki charter da article 2 na akogi war ja tawba ya hande Caroline Test how the way the like customary international law se how the way the kaina di akoi adi laman khumba hai se adi or isang akok saba or laman khum duna ka pa hai se sigi rules in gadam ni khot kadam ni ka hai the new Caroline Test na hai test na hai se masi myam jik se loy na thuga ga kadawe USA na Israel na Iran da bom thadari ni sin ko anga ma sa yam siri do adugi matang de gini ko lai se next koigi date ait se lakadre ba date ait se koigi kanogi international women's day ni ko March ait se si international women's day ni masigi matang da article home thing ni ko article home hidam su lere article topa mu thaine do article ani se ta ulle ko article ahum sigi wagi oiba kai kai ni ta harake ko international women's day ko international women's day ko 2026 sigi matang se magi motto lay global theme lay ko 2026 ki theme se kai no haragati right ko justice ko action ko for all women and girls sisina magi theme ni ko 2026 ki theme ni masi se kai hai ni masi ki matang sida khoigi magi atonga ba article myam ma pirami like khoigi India gi oina di nupi da khoigi kai hai ni sakti pi na bagi matang da thabak yam pang thoe ko adubu khoigi kai hai ni demographic reality khara mana saisa asigi article sa phong do demographic reality khara demographic reality habdi kaino har kanda khoigi ahaloibe nupi se yam leiri ahaloibe sex ratio se ahaloibe nupi da di sex ratio se nupi ni hena yam na lei ko abedi nupi ni hena sangna punsi haiba ko aduna feminization of aging to aging se ka do ga har kanda ahalorak pai se nupa di yam thuna si nupi di dum hingawe yam tamda ko adudani ko aduna di demography da su sokai di adumana difference ama lere adagi adugi demography gi di ngasai gi difference to ne mana saista sigi kano sida article sigi article sa haise khudamoina harakanda khoi ki kadoge harakanda India se hujik se khoi gi sex ratio se 60 plus hai tare 60 plus and IT plus AS ki di kadoge harakanda female ni helebe highly skewed sex ratio oyo ko aduduna kadoge harakanda nupi ahaloiba nupi sina hena yamna leibto aduduni ko adudagi masi se thinge haragadi akoina haidi masigumba haidi kano se demographically koigi shift tawra ise masi se thinge hai taragadi kari tawba yai sine ko haidi
ahal oibase ahal oibagi ahal oiba nupi sigi masing sine hene yamak taragadi problem yamak tholokpa yaeba khongba like akhoi gi kayani ahal laman singse dementia adagi wakhal laina naba khotpa adagi anaya ka seba tawidaba masa masungna ka seba tawidaba adagi moise thabak tawdaba nupini na khanbiba abadi moise chahi chupa ma domestic work abadi housewife oiraga dum leira amina chahi chupa thabak amta tawde na khanbiba haitare ko as manangi punchida kari masak thopa thabak tawrage ha yumgi kupnom pu nupi singse thabak tawdaba nupi amagi ta taloin khanbado ko adudugi problem de ko sex aide masigi aging gi problems ina yamna akoida soalise aduna policy program kari kari lege policy program aide policy program jini marum siko aide pakhade hangdo se means ka hangdo se policy program sini policy program policy program sida kadoga hara kanda akoigi india da leba policy program je gender blind policy ga tane habidi ayamana policy je nupa da base tora sema policy ne am oyo ko adagi program da akoigi national policy of all person na male national policy of all person lay adagi atopa program da indira gandhi national all age pension scheme lay ko tha da lupa lising ani ki chang da pibdo adaga kadog harakanda parliament nupi gi matangda ek kari kara amta puthokte ba parliament na neglect taw thoe sine bu haise ko aduni aidi sigumba pot se leina khoida nupi da ka hani handaba miyeng da dum yengba or nupi bu aidi nupi je yum da leiba aidi ka hani yum da dum leiraga thabak sungtaw taw da ba paisa sungtaw tok da ba person ama oina khanbado adu do langani sine bu haise ko adagi next ki news next ke article international women day ka mari lena ba next ke article sida haisina koigi women in conflict zone habne ko adi nupi sing se conflict zone da kamaina am conflict zone da kamai kari problem thina ga habe ko women in conflict zone habe ko sisina women women in conflict conflict tadi women sing se kamai taw ga habe ni ko conflict tadi adi nupi angang jina hele vulnerable oiba war zone to ko adagi sexual violence hengalak ko health crisis yam le adagi adugi matu conflict zone to gi matuk ina koigi resolution ka pass hoiba ko united nations security council resolution ko masigi resolution 1324 or 1325 by ko masise 2000 da resolution tawani masigi legal framework se kaito ge hara kanda koigi arm conflict labor mafamda nupi sing arm conflict labor mafamda koigi kano haitare nupi jine hena soi pibam soi habase masigi resolution sita edi acknowledge to bai tare ko koi khangbi bai tare du policy program me ama sana bagi khana nei na badune ko masise aduga masigi report amagi matung ina ko hantak 2025 ta phongba report amagi matung ina masigi haide UN Security Council gi report ama phonge ko report to da kadaw hara kanda koigi nupi kaya mayamna conflict zone women in conflict zone hai tare ko population is 676 million women in conflict zone
million women conflict zone da layena phongdoi conflict zone da hadi war tawa mafam conflict zone gi kadoba 50 kilometer 50 kilometer gi range da lay hai 676 million women ko aduna nupi se kadoga har kanda conflict yam tawe aduna maram orakanda kadoga har kanda conflict zone manakta leba nupi singse ki magi crime rate se crime se kadoga har kanda moina thinaba crime se 87% increase tawe haidi conflict zone da leitaba mi ga conflict zone da leba nupi siga yinga matamda conflict zone da leba nupi sina 87% hena lei heba ko aduduni adaga kadoga har kanda akoigi hujusik leiriba pe kai haini akoigi conflict sing se hujusik leiriba conflict sing se kadoga har kanda ko conflict sing se 9 out of 10 di ko 9 out of 10 di kadoga har kanda akoigi nupi yamta yahonde women adi kaya di conflict se santaina na mo na ba matamda or conflict sigi matang da koi ki deal daw ngai da ko peace deal ga taw na base peace deal ga taw na base nupi se 9 out of 10 nupi yam ta yaw de no woman ko adu na edi conflict nupi se conflict na so ala hai tara ga su compensation phang bagi chang se am ni me da ko adu ni ko adu gi matang da ni man haning se article se yamamti phajai pa tawdabu nupi gi matang da i hierarchy khara dum chedege lokhala ga ibi ai ko next news among se supreme court na head speech ki matang da sini parle ade hindu parle gi discussion hour da tawda ni ko head speech ki matang da ni se head speech ki matang palak tara ga di khoi gi kaino sing se hedi law commission ki kaino matang se samana palami head speech se mama so ikana am yaw gre ko head speech ki matang da ado head speech pa palama ba means the head speech pa palama ba head speech se magi kaino definition chap chaba definition leite ko aduma khangbiro aduga head speech se palam tara ga di khoi gi law commission ki report am kak le 267 si jeni jamo ko 267 report for law commission ki report am kak le pa ko maduduna kadoga har kanda khoi gi hujik leiriba law se head speech ki law se inadequate or insufficient or in higher me ko adudum ka khangchalo haidi anova haidi ek law lak to di head speech dum leigine I will the politician kango singna religious ki point religious hokadaba mong da wanga mo kumba du kuma taw mem siksini ko ma haning sa aduduma leire yare next the system invisible to of women's midlife sisu while women de ka mari leina ni ko nupi se khoi gi met kano hai tare maternal care hai tare ko nupi se angang pol padagi horaga tiyo ko bat matam da bat before bat ko after bat sise kanana kan khoi gi government gi policy karam na control taw ga haragadi national rural health mission ga national health mission ga na control taw aduna nupi se kai haini khoi gi maternal mortality rate hai tare sibana gi chance se kadaw ga harakanda hana 361 leramine 362 per 1 lakh 1 crore 1 lakh live baht ko 362 leramine 2000 kya da 2000 da aduga kadoga harakanda hujikti IT da handagre IT 2023 da di IT da handagre masina tapadi kadoga harakanda id pokpa id nupi pokpa or kayani macha pokpa child birth ki matamda khoi gi kadoga harakanda sibagi changse mama sibagi changse yam handare but the problem among lai bat na tabida problem among lai kari karamba problem na kanda middle problem hai ta middle problem mana sus dai se a woman's middle life middle problem sina kari no haragadi nupi sina chaukhala po amatuna chaukhala kanda lakpa problem hai ta non communicable disease ki problem se like diabetes ko adagi kahani cardiac disease mayam sing se masi sing se hengalak pasida
koigi middle problem se si nupida na heli ko yamada siguma na kan se amuke hena ko adu to ni man hari is ko ado kari dawgar kan masigi problem se la is main reason se mana se khara palame reason hai tare ko reason se main reason se male default medicine ko male default medicine hai laina mukta nare or laina magi hidak thare nupada thagadaba laina sina ya nupada thagadaba medicine sina ya oi bai tare ko nupada tawgadaba medicine nupi ge ne na tongan thamdaba hai tare reason se male default in medicine hai medicine gumba kana ko taw matamda design che ke doga kan nupada thagadaba gi design da taw nupi ge yaudaba ko aduduna adi kai hai ni symptoms sing se yanna misreading taw bai tare nupada na laina gi reading do nupida tum toksan ba ko adugumba yam taweba laina dina laeng da su doctor sina nupada taw da nupida toksan ba gumba adwaina yam tawi aduduni ko ma haisi ko aduduni aduka sisima yare women's midlife health problems se kai no haragadi non communicable disease ko aduka mana sige maram da khara sige articles photo pani yam kind important oide next news among sasiko human papilloma virus masigi matano ay mama na su nainagre sum khabar na mikoni ke pa mi oi tar di khang ni ko human papilloma vaccine ki koi india na lawba vaccine do kari ne ba india ki koi indigenous oi ba vaccine lai sai adu vaccine do law da bida america ki kaino na saba koi ki gardasil hai na ko gardasil 4 hai na ko American company kanana saba Merck haiba American company sina saba Gardasil 4 haibse masi se oina government na paktakna thana ba idi high speed se ado akoi gi indigenous oi belai se Cervabec ana ko Cervabec sina kanana saba no haragati Cervabec sina akoi gi Serum Institute of India na saba ne Serum Institute of India ko masi pune da level sina sabani ado season na deba kari marangi season na dritu so hairake ko kari marangi season na dritu hairagadi akoi gi United Nation na or akoi gi WHO na ai tare ko WHO na akoi gi recommend ta wase kai na harakanda one dose ama katang oigada dose ama sina effective oil two dose se mana season na ya hande one dose se katang effective oil na magi rule da thamam bai tare ko se sigi rule se maming se kai ko gar kan da says rule go yoga says rule habidi kai no haraga de koi gi SAGE se strategic advisory group of expert on immunization habidi ko dose ama katang se na sufficient oil se na high bai tai Ceravac se di 2 dose ne se di 2 dose to 2 dose ke ne se na ko Ceravac se na 2 dose ke ne se na 1 dose single dose ne ba adu na si se oina low ki bane meaning je ya kano se haidi kano se magi kani vaccine se ko adu dani HPV ai se kaino haragadi it's kano ki HPV se infection ni ko koi gi kano da yamna nagan ba nupi da nagan ba ko infection ni nupa da din na bra din na din nupa di carrier oi ko nupa na carrier tawraga nupi da na halbe ada STD ni ko mo se sexually transmitted disease ni aduga virus ni maise ko ado viral oidoi ni ko adi adum infect tawgadi masi kano tawga ngamde ko aduna adi masi se adum infection tawragadi koigi cervical cancer lakpa yai adum adugumba mayam ama cancer mayam ama lakpa yai ko adugbi matanga ko yani na se da kari maram gi no adi se gardasil season ne Cervabec ko India na sajaba Cervabec se indigenous se season ne jisi kai gi no haragadi adu do khansalo ko yani na aduga next koigi sisina flight cancel tawba dagi kadawga harakanda export ta handarakpa ko India gi ko pharmaceutical da handarakpa aduga basmati rice yonbada handarakpa ko adena na sida amana farmexil haina ama sida da thengna dra
firm excellence kaino system ta khana naina ki se ko firm excellence kaino firm excellence di kaino haragadi akoigi pharmaceutical export promotion council of India masise si karambagi ministry ki makhada lege firm excellence karino haidi masisina tawdise kaino harakanda export akoigi India ki kadoba India ki pharmaceutical singse pharmacy ki pot sing idaguli singse masi singse export tawna bagino indan export tawna bagida bakte export support tawna bagida bakta lebede pharma sales sise nodal ministry ni ko nodal ministry ni ministry nodal akanoni haba adi council of India harabina ministry amage makhada lay ministry of commerce and industry sigi makhada lay doni ko mase adi government agency abani authorized ko adu dum khangalo yare hujik war sina mara mora kanda khoida export over India na export over yamna awabam oire ko last ni kanoda Iran political system clerical rule of yare masisima commander in chief moi khan bagiduni Nepal ki sila ase Nepal ki election ni batanda Nepal election no hujik magi voter turnout to 60% oi ko atai kemi important oi de na ngarang na so ni nagi hajana jana nei na ramni na ai kano tawre haidi matam yamna mangi first past the post abama aduga proportional representation ababa adi do khara khangchalo ko adi Nepal da animak tawe sisi ko ko India da tawrisina kaino sisi ni ko adagi Israel gumba adagi ato country khara dadi sisi proportional representation tawe ko sidala shilage ngasi gidi hayindagi khara ngana tawsar agi ko newspaper che hayindagi khara ngana tawrage ngasi do thabak sa thoduna theng dokre sidala shilage ko se haphading bana chaga kano tawba lam soiba yarasu comment section ado habiro ko aduga matungda semtoksanaba honazarake ko ena phazanaba kari tamo yabage khotbage aduju habiro ko adigi atopa video khara so haidi prelims se mari ne video khara so ai hapsara ai so hap honazari ko adu khara ga hapsarake ko masigi good night ko have a nice dinner ko thank you so much